Sesoni ya ukuna kula wadini ya momboni ya yulu kamba wa masako ni ende ya nesande na waisese miongwele na itano siya ukuna kula ilasi wadini wadi ya momboni ya yulu yena ando ngilio kumnita chuma na monza miongo monza na nyanya alame yande kithiti takuni makula wala ateti alame yumililie kukitia kibila kine 11 kibila kicha tiwa kikithei itina wala msiye wa wadi Gideon Sol kabo kutiwa nethayu miaka elime bitu hotalo monene wa enende wa yumilise sene siya kukunia kule sione sikibadho kanya bala aingi ma enende mambe ye kulika sene imwandoni wa saa 12 Meshak enendi mamumbuni no dhinimo na nyewendi wo wakukwata motongo imwe uitina wakupika isioni siya kukunia kula tene amwe moma ivika isioni saa 10 siya kwacha kwetela kupikia ituo isi ya kukunia kula kubingu wa saa 12 na iseso ya kukuna kula kwanze siya Vikio ba saa 11 but ketuo cha bingu wa 6 niwetu ambesia Paane vikia saa 11 ona maivika ba mambe ya totelete yumetio monde twenda itha motongo ito tekalete muno tena motongo ane vikia ba ketuo ne saa 12 anusu na kuna kula yakwa mashini ilati okona sia sawa kabisa yanumete na ba motitone Ngonea chango linya ne kunea kula kwa wachango. Mama inende mainena na vilingi wa mavo ni maeleza kana iseso yende nesa vala inende me yumile kwa utalo munene isese ni siya kunia kula sionde si miongoli na itano nimeumileta kwa wingi wa muno kwanza ndo already line nisuso yote tivikia wa kituo ni saa 10 na saa 10 no matetela saa 10 no mwamisi te prepare na saa 10 ilita vingu wa kituo ta vingu wa kituo ndia kuna kula ndia kuna stream number 1 na ndia agent wa stream number 2 tiyeli tena kila kintu kiende nesa andu no makunita kula nesa ndino na bandu bethina kana kelele na huyo vo enende ani maeleza kana madina alame kuumbila ni mashini ya kwaza fingerprint kuwete dhina ndi itina wakavinda kanini dhina wadhinikiwa na isesoi iende ya nesa wala niotona huo mutseo lakini problem mashini hiyo na matatizo inaanza sia fingerprints kicha wadi ya momboni ya yulu chatiwe kikidhi itina wakikucha wala wa MCA Gideon Kavu utiwa nidhayo mwakani wangilili miongweli na itatu wadi ya momboni north yena kunima kula ngili 13 maana monza miongo monza na nyanya na ateti 11 ala mekusindani ya kivila ki report ya vilingi wa mavo ito wamesha kinzei wa David